Ava Karabatić i Maca Diskrecija sukobi s parova prije par godina nastavile su sada. Povod sukoba je bio sajt za odrasle na kojem obe imaju nalog. Na ovom sajtu pratioci plaćaju određenu sumu novca kako bi gledali necenzurisane fotografije i snimke. Maca na svom nalogu traži $2000 za mjesečnu pretplatu, dok Ava traži 35. Ava je na društvenim mrežama objavila: uvijek si bila ljubomorna na mene i uvijek ćeš ostati mala seljančica. To sam ti rekla u realitiju, to ti kažem i tu. Na profilu uopšte nemaš plavu kvačicu, toliko o tvojoj profesionalnosti. Ja na svom profilu objavljujem sve slike, i sa cenzurom i bez cenzure, pa čak i selfije jer me toliko ljudi prati jer sam lepa. Ne samo zbog sisa i guzica. Ne brini, evo ti reklama, možda ti dođu ljudi. Zapratite svi Macu Diskreciju, ima odlične slike, link joj je u opisu profila. Maca je odgovorila: popij lijekove koje piješ, Ava, redovno, jer ti se znoje ruke. Mnogo si lepa sa posudama za kravu.